Shalom shalom bana b'Imana nzima, reka mbara amasamaro y'Imana muri hose, nizeye ko muguwe neza cyane mama ya Yesu Kristo, izina ry'Imana rishaka kwabwa icyubahiro. Ndabona mbije amahoro y'Imana nzima, ndiza ko mwemu w'Imana ashikara kubahishurira amajambo menshi ko twaganira kandi akabatahuza byinshi birenge ivyo twaganiriyeho. Izina ry'Imana yabwa icyubahiro. Ngiye tuko twaganira twa Pastor Ciza, mbaye ikaze mu kiganiro Imana yo buhungiro bukurikirane hano kuri Kenite TV. Iminsi yose reka umunsi wa mbere, izina ry'Imana yabwe icyubahiro cyane. Amebyo tumanze dushimira Imana ko iyinga Yesu irangije amahoro kandi utanga iyinga amahoro. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niza ko minga irangiye mwagizwe byiza cyane byo kwikirana ijambo ry'Imana. Twatangiye kuganiraho tweko tuganiraho message twise Yesu aragize, rega yemwe Yesu arashoboye. Izina ry'Imana shigwe hejuru. Hamwe n'ivyo turagomba kubandanya iyi message Yesu arashoboye, kuko hari byinshi mwe mu Imana agishikara kuyimereza ko kugira ngo ndabiganire ko namwe wore ufata umwanya kugira ngo ukurikirane ijambo ry'Imana hano. Imana ishaka kugutahuza byinshi birenge ibyo wakwibaza ko utahuye. Remento ko pakata ko rero kwizera ni kuva kuri twebwe ariko kuva kuhoraho Imana yacu. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Ndasenga cyane ngo mwe mu Imana abehe gutahura amajambo y'Imana ziba, kuko zineza ko umuntu yizeye ijambo ry'Imana nashobora kuguma uko yarari. Zineza ko ahantu hose Imana igomba gukora iharungika ijambo ryayo. Iyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana akaba haye uburenganzira Imana gukora. Praise God, hallelujah. Wori kurakira ijambo ry'Imana, reka nizere ko hari birasanzwe biriko birakubako, kandi hari bidasanzwe bigenda bikubako, kandi bigenda bikugaragara ko nta muzogera ngo uzibigwe, nta gihana na kimwe uzogera ngo uhagarikwe, kuko ijambo ry'Imana rikume nawe. Rimento zukabandeya. Hamwe n'ivyo rero tugomba kubandanya, ariko tubanze dusenga Imana. Data, in the name of Jesus, tugushimiye igitondo cyiza wongeye kuduha kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndadeka bidasanzwe ku muntu wese akarangurikira pempota ahereye hose. Ndadeka bidasanzwe mu bwoko mu izina rya Kristo. Ijambo ryawe twuze ko rihindura ubuzima bwacu, maze tukava ku ntambwe twariko tukaja kuyindi imbere. Ubwo ijambo ryawe tugira neza ngo tuba mu byiza tukaja mu bundi tugashanya risho twakora turiko turabona. Nanjye ndasenga cyane nizeye ko umuntu wese akarakirana niyo jambo ava ku ntambwe yariko y'ubwiza akaja ku intambwe yo hejuru. Ndabyacu ndabyize mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya abantu b'Imana. Hamwe n'ivyo turibuka message turi koko itubwira ngo Yesu aragize, Yesu arashoboye. Muyinga iheze nagerageje kubereka neza ko Yesu ari umwami atigera nanirwa. Yesu ari umwami ashoboye byose. Ageze ibibazo byaburiwe inyishu, Yesu acaza akagirane akabitorera inyishu. Ikintu cyose waburi inyishu, indwara yabuze umuti, Yesu Kristo acika umuti wazo. Rimenta kabaya rokozo. Iyo mpamvu twabonye neza ko nta kintu na kimwe cyo dutera ubwoba muri nosi ko dufise Yesu. Nageze hano ndabereka ingene hari abantu benshi bagerageza gutera intege Satani, bakibaza ngo Satani arakomeye. Kumbe Satani nta bukomezi bwiwe, ko ukomeye n'umwe wenyene ni Kristo Yesu. Yageze ikuzimu, Satani n'abadayimoni bahinda agashitsi, maze Kristo Yesu azamukana insinzi. Rimenta kabaya rokozodo. Impamvu ndabemeza cyane ngo Satani nta bugabo bwiwe, ariko hari umugabo umwe wenyene. Uwo mugabo ni Kristo Yesu, kandi uwo mugabo w'abagabo bitaye kagirane atubamwe, bitaye ko atugenderamo. Niyo mpamvu igiteye ubwoba cyane njoro kitadutera ubwoba. Rimenta kaba regezere abizigira uhoraho mumbwire amena. Ijambo ry'Imana ngira ngo uwize mwana w'umuntu aravumwe, ariko uwizigiye uhoraho uwarahiriwe ngo azokwama ameze nk'igiti gitewe harani mugezi cyamani toto. Ibindi byose vyumva izuba, ariko cyo nikigera cyumva izuba. Umve nawe nkubwire ngo pempoti byogwanya inosi, pempoti ibyo hagurukira bisi, ariko twebwe turimwo, kwera uri muri twebwe asumuri wisi. Rimata kabaya erika basure asekea. Ndi ntumwa y'Imana mwinosi, naje kwemeza ishengero ko abana b'Imana tudasa n'abandi, abizera Kristo ntidusa n'abandi. Arepata Yesu yambwiye ngo dore nzojubaka ku rutare, amarembo y'ikuzimu atazorishobora. Umva ndugu yangu byuzuze cyane ati sinsa n'abandi, ku bwa Kristo mbamwo. Sivuga nk'abandi, ku bwa Kristo mbamwo. Ibyo shikira abandi ibyo shikira, ku bwa Kristo mbamwo. Ibyo bakubandi ibyo mbako, ku bwa Kristo mbamwo. Erebako soroya shaga babare sindeya. Thank you Lord Jesus. Ndagushimira Jehova ku muntu wese ariko twikyanira ijambo aseke pata. Ndiko ndizera cyane ko mu gihe gitoyi nimbura umuntu kwezi
utahera utageze mu bitaro. Ndiko ndizera ko bagiye kubona imyaka n'imyaka irangira ku buzima bwawe utigeze unihana umutwe wamaze ati pastor birashoboka. Ibitashoboka abantu bishobokera Imana. Repa kosoro aseke. Ndiko ndumva abantu bagiye guhaguruka babone batera baca imbere batazi ibiriko biraba, kubera ni kubwa Kristo Yesu ababamwo bizera ko batananirwa kubwa Kristo. Regeza tusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusome muri Luka igice cya 23 ndasoma umurongo waho. Shababanengesi kataya zegedemengarabadengo sokotoko pasureya shagababarengese. Dusome ijambo ry'Imana hano muri Luka igice cya 24 ndasoma mbere ku murongo wa 2 ngeze ku murongo waho wa 3. ndasoma mu izina rya Kristo. Avuga ngo basanga ikibuye kitembagarijwe kivuye kumva. Umurongo wa 3 binjirayo ntibasangamo ikiziga cy'umwami Yesu. Amen, praise God, hallelujah. Rino jambo tubwira ngo bagezeho ngo basanga ngo ibuye ryari kumva ryakuweho maze ngo riri haruhande. Hama ngo binjirayo bamaze kwinjira indani ngo basanga ahari ikiziga cya Yesu ntakiriyo. Praise God, hallelujah. Nigeze kubabwira ikintu cya mbere gituma tuduza idarapo tukemeza ko Yesu ashoboye nuko Yesu yaje akadukura mu ngoyi z'umwasi, hama akaja kuzimu agakandagira Satani n'abadayimoni biwe, hama akanesha imwe mu yarupfuni ya kuzimu, hama akazamukana intsinzi. Kandi uwo mwami rero aca tubamwo. Ibyo bitwemeza ngo umwami yanesheje imfura kuzimu agakandagira Satani n'abadayimoni. Uwo mwami ko tubamwo, niyo mpamvu natwe twizera ngo iyi mwemi itananirwa itubamwo, iyi mwemi idacokogwa, iyi mwemu itigera igwara, iyi mwemi itagabitanya, niyo mwemi tubamwo. Arepa kataya. Ubuzima bwa Yesu bwabaye ubwacu. Reketa yavuze ngo yaje mu isi kugira ngo intama zironke ubuzima, zironke ubugingo, kandi ziburonke bugize busagusi. Bamwe ndabatera intege nkababwira ngo pepote byo Satani yozamura, pepote byo mwasi yozamura, ntimujugumirane n'abisi. Abisi bajugumiye isengero riturimwo esiga mantekepa. Eka dufise umwami aganze isi n'ijuru asege benezire. Bene data jendemeza cyane ko Yesu akomeye kandi cyane. Uyu ni umugabo w'abagabo, uyu ni umugabo ahambaye. Nigeze gutera inkuru umuntu umwe ndabwira ati jewe ndemeza ko Yesu ashoboye kandi ari umugabo akomeye gusumbya abandi bagabo. Ikintu kibinyemeza neza nigeze kumutera ndabereka neza ingene muri inosi burya umugabo n'umuntu akunda kwiyagarako. Tuve kuri Kristo tubanze tuze kwa bagabo b'inosi basanzwe. Uyu umugabo nagiye kwihweza cyane za kubona uyu mugabo ari kumwe n'umudame abayihagaze ko cyane. Fata iyo haje umuntu ngo amushwanire abayumva inguvu iyo ziri hose yo zikomanda kugira ngo yereke umudame we ko akomeye cyane. Rero muri make umugabo yasuzuguwe cyane akubitirwa imbere y'umugore n'abana. Uwo mugabo ari yasuzuguwe cyane kuri evo yo hejuru cyane. Rero umwami wanje Yesu amaze gucikana ku musaraba arahambwa, umubiri wa Yesu urapfa, ariko impwemu ya Yesu yagumye ari nzima. Hama Yesu yinjiye kuzimu, yinjiye ikuzimu hageranywa no mu rugo kwa Satani. Rero yinjiye kuzimu atarakomanze, ntiyanadodoye, ahubwo yateye yinjira indani arepakata amafata Satani. Abadayimoni babona, abadayimoni nabageranije n'abana ba Satani. Rero Yesu yinjiye kuzimu afata Satani, abadayimoni babiraba, hama afasha Satani aramucapa, aramuhindukiza, yongera muhindukiza, hama aramucocanga, hama azamukana imfunguruzo. Uyu munsi tuvugana Satani ari paralize. mama tekozode. Mbega uyu mugabo w'abagabo, mbega umugabo ahambaye. Erega Yesu usibye ari umugabo nigeze adodora, yahise yinjiye kuzimu afata Satani ntibari kunyinyurana. Kubera Yesu n'umugabo aganje, n'umugabo ashoye byose. Naje ariko nabemeza ngo uyu mugabo nyene yanesheje urupfu na kuzimu. Uyu mugabo nyene akubamwo, uyu mugabo nyene akugenderamo ibyari byarananiranye
yananiranye izane nanje. Ati pastor yakambwiye ko Yesu atananirwa, ati pastor yakambwiye ko Yesu ashoboye. N'umugabo atigera ananirwa. Nandi ndadekaye ngo ivyari byarananiye mu buzima bwawe, ivyari byarananiranye, Yesu ari ku ngoma abitorera inyishu mw'izina rya Yesu. Imitwaro wabona umengera remereye iratibuka kubwa Kristo Yesu akubamwo. Ingwara wamenga ziraremereye zirakira kubwa Yesu akubamwo. Ibyo ndavyatuye kandi ndavyize mw'izina rya Yesu. Amen.